Siku moja tukaenda Kaziba, tuko kumbaka, tukaenda kwa maombi, tukabakia kwa mwenzetu mmoja anaitwa Kasifu. Tukafanya usiku yote pale tuko tunaomba, wenzetu wakatukutana. Sasa tuko mule, baba mmoja akasema hapa kuko jirani yetu na ni mtoto wetu, lakini anagonjwa alishasofu, lakini sasa asubuhi mnatarudia, mpite pale muombe. Tukaingia pale asubuhi kutana mtu kweli anasofu, akatuambia nilisha toka hospitali ya Kaziba mara 3, magonjwa haionekani na magonjwa haiponi. Akatueleza haiko mpakani, ni Mkristo, ni mtu wa Mungu, bwanake ni mzee wa kanisa. Tunataomba tu hivi, tunataomba, tukasikia sema mwache kwanza mwenye alifunuliwa, tuache aye na mtu anasofu hivi, mwache kwanza. Tunanyamaza shibote, tukasikia mwenzetu analeta ujumbe ya Mungu anakatala tusimuombe. Paratesi ya nini? Tuingali na tuliza ndio kusema nini? Ema usione huyu nini msimuombe. Naye akafanyisha, akakamata sawa muda mrefu, iko tu anatuangalia na sisi tuko tunamwangalia, hatujui tusiombe juu ya nini. Kisha nikasikia anasema hivi, mumuulize kwanza alikuwa anafanya nini, alikuwa anafanyia Mungu kazi gani. Mwaseme Mungu anasema ulikuwa unafanyia Mungu kazi gani? Akasema nilikuwa tu mwimbaji. Ungali unaimba hapa, kumbe e-commerce ilikuwa utamu. Anatoka kule kwetu Kaziba, anashukia huku siku ya korali, anarudia siku nyingine ya korali, ndio siku ya kuingia msoko, anabeba vitu yake msoko, na kawaida vinauziwa sana kwenye kuko mtego. Mungu sasa aliona kazi yake inazimika, akasema pita himwiba banafanya madawa yote. Hospitali yenyewe ilikuwa de reference ya nguvu sana, ni hospitali ya Kaziba Daleta, ilikuwa na nguvu sana ya ajabu. Watu walikuwa wanatoka Kinshasa wanakuja zalia Kaziba, ilikuwa ya nguvu. Haungejua kama mgonjwa angekosewa kutunziwa pale. Mumuulize tu kama atarudia mkazi yangu, aseme kama utarudia mkazi, ndio baba utarudia na joda. Mungu Baba msamehe, atarudia mkazi yako. Tukajiende. Sasa tulirudia tena